खुलुमबायखा खाजन तावते बुकसनो आं तिनि नरंनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावते बुसं तिनि नरंनि बागै हाय केंद्र दिल्ली नि वीडियो तुबि फेफिकवा नरक प्रंगि तंदि देश विदेश नि खबर नरक दीपक एंटरटेनमेंट नि बिसिंग तिनुगि माननाय तावते बुकसं नरक साइमन ना मिया निजे वीडियो रगो ऑलरेडी ओम प्रकाश बिरला नु आरो लोकसभा नि स्पीकर मानखा तावते बुकसं आके आबनो तुइनो गोबां बररक पब्लिक रक आम जनता रक बक्सा चाजे आंनाय रंनि जे कोकरक सपाइका हाइके आरो राहुल गांधी संबु लोगी तंगो राहुल गांधी नो खाई ऑपोजिशन लीडर नि LOP जत्तोनि लीडर कतर स्रामजाखा बोनो लोगी तुइनु ओम बिरला नो खाका हांब्या फरमानी सिनि बारथा कतरनि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बो लोगी थांगoi एक लोगी खाई याक मिल लाइमानी तेसिनि नोटिस नि किरण रिजिजु ओबो केंद्र मंत्री बरक लोगी तंगो हांचा खाइनु मिया ओम बिरला नो सपोर्ट खाई समर्थन खाइoi बरक हाय दुई बार नि स्पीकर चंगै दिखा ओम बिरला न कखै टाउटे बुकसं राहुल गांधी आ जगा तामु साका सं किसिसा नाइपाइलेनु टाउटे बुकसं अबन पुरै सं कोक सालायनु Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election on behalf of the entire opposition, on behalf of the India land. This house represents the voice of India's people and you are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. The opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. So the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution of this country. Allowing the opposition to speak, you will do your duty of defending the constitution of India. Kay nurok saima khana taukte buk som nuk khana Rahul Gandhi tam sai khana dika bosaka om bilano je bini koknar thaina rok dika obo dreamy kisi o house je opposition leader tongnai jot tonin odikar tongu jot tonin rai nan tongu jot tonin ok sanan odikar tongu borno sanani sujog grinani nangnai bo request khaika hamjama bisintino saka tei jot tonino sanani sujog mannan nango jot tonano haman babe khai nainani bagoi bo kok kusarka om bilano tei jot taukte book sono taukte book song abo hairong no song sinan nangnai o je om billa 2019 ni simi 2024 jora chalu thru bo nor nukhana 150 jona moton ba 113 jona suspend khayoi bill pass khaimani rok borok যেমন অবহাইরক টাকলাই টাংথো কোন তুইনু রাহুল গান্ধী প্রাস রাইস রাইকাই সাইখনারিকা টাকলাই নি সামুং দেশনি জনতানি বাগৈ ছাত্র রংনি বাগৈ পরিটংনাই রংনি বাগৈ গোबांमा রংনি বাগৈनो खरां टिसानाय बकराक ngoi taklai opposition leader ni kaisa leader kotor mangkha jemon chini tirprao kangoti pramotani LOP tongmani sini saroni mes tabuk to borok sarkara habui thangkaba tabuk khain hai left Jitendra Chaudhary no ririka LOP ni meaning tamo obonon bu Rahul Gandhi aiknarika kisisa norok om mangpilino bu kisisa nai nai Rahul Gandhi LOP ni meaning tamo ham kai bujogoi saiknarika hindi baino bujina ni sai to bari dauk book song. नमस्कार, देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए LOP का क्या मतलब है। LOP आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, LOP के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। हागे खाना ताउते बुक सong संविधान नि रक्षा खाइनाय बो एसे जागा फनो जेकुनु चाया सामुं खाइ त हाकाय बो जागा फाइ बु साफाइनाय आबुनि खरां तेसानाय राख खाइ सामुं खाइनाय अबुनु बो साइ खनारिका संविधान कन्स्टिट्यूशन नो बो क्राक खाइना रगनाय अबुनु कक साइ खनारिका ताउते बुक सong जों अबुनु बुजिना नांनाय हागे तिनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बो तननो हाका हामते हामबा या फरे काइसा बक्तिबर रेफेका आब्रनां फुनन थांलिया ताउते बुक सong तिनि लोकसभा बो बनो फाइजाक फायoi jot tono KHA bia farthani tini live phunuk lai tongo banang no no bo phungnan thangle belai video kolok
Hake tauk te busong norok bujibe kana elupuni means rok tamo lefts government nibu bobo tabuk agini hai asuk sak nang yang jaglak tabuk boje kok sa bini kok bu nangnai bobo kaisa sarkar tabuk salugui mano judinu Narendra Modi ni sarkar baitha kai loginu bo sarkar yasagai mano asuk jara power tong tabuk bini obo hai bin logi full security tong sinai joto no mannai nok hok joto no manbai sinai tabuk kaham kaino tongi man sinai rang kat krak khan te man sinai tabuk tai sikang ni hai only ya tabuk te busong aboni bagoi am janata ni bagoi krak khai busai mano obono no bosai kana reka tabuk te busong akai video to anga suk lor na musing ya tabuk te busong norok suk ka ano logiri tong mani bai hamjagoi tong mani bai bai play hambai norok hamjagoi to hakai ano video no like subscribe te bell icon de kisa click kari tabuk te busong ei norok comments roko kaham suimani te hamjang mani para address ini sabrum hoite nini yang Kanchanpur, Roisabari, Korbuk, Ompi, Tuidu, hoite nini Khwai, Telemra, Amarpur, Ampasar, jotto jagani porrokno, rokano ani video rok nayo hamjago hini saklaiman bagoi pipelia hambai norok khlomu yafar taw tebuk. Oba heken logi tongdi tebo norokano support khaidi tamkhoi ob video no je majak share khaidi lana gorin logino phunugui dinani bagoi chaitok di tamkhoi ang norni bagoi je mansak chaitok nai desh dunia ni khobor phungnani parliament section rogo tamungui tong oborno phungnani bagoi chaitok nai enorok kaham tongdi susto tongdi ini ni bagoi asunu jotono khulumbai kha.